Guys, tini ani personal bagai jika laptop order claimani paisok paika ngai o jaga bill box rok tongo ngai amon selai sakang na phunugano jetang order claimani busuk nang khabrok nang phunuk denai net kisa sulungi tongo karan kerei ngai naigana ngai naidi laptop ni bung ngai Acer SPR series A515-51G ngai Intel Core i5 8 generation 15.6 ngai mo 8GB RAM ngai 1TB SSD ngai busung nangka ngai jotoi 10,974 taka ngai COD nangka 426 mane o rangna no oba hike borok divide khayai mane minus khayai oba hike mari uta ngai asu koklang sane phari mo naine gana ngai grade hingangan mo tongmani grade B minus biman khana ngai mo khai bill box ang mo nailiya inge jini laptop to obisingo packet borok pura kaham ke noro horo oh tisi inge naidi obak rom jana jaddo hormani do jaga ka kagos rohoro borok inge jini laptop to bisingo kaitane mongoi tamno phaikana haina tongo laptop ngai obisingo to kuno te kerei ngai obisingo tongo bill o jaga bill tongo ok nugi man khana nai dio jaga model number ok ngai color ngai black second hand SPR series iko 10,540 taka tini musung mario ngai half % ang payment khaijak ngai tabuk ngai sini bari ngai tabuk ang baskuna norenai ngai sini laptop dang ulta bango angkong khai chamali amo oh yang na busita okay ang mo basko nor paine okay o basko sakono beranai ang gang half na musung ya ketalba an bagai to ketal no besin tamu open khaina tekes kisa sam tam jani kaisa kabai makha obu kabai da hinjak samiyako ngai norok numan khana hi laptop to fresh na phayo phiba jaga scratch kabang ni sijak tongo ngai laptop ni condition ngai mo oba hai kana hi 180 degree danga mo busuk jani bo mo hi ko khaimano ngai keyboard ka hamno ngai brok je sama ngai minor scratch hin chawang ka phaidi tabang ka chini tabuk all laptop ni naine gana kuno keyboard kuno kakak to kerei ngai khulna sakang te wang tol ro nainai kakak to kerei pura ketala haina sok paikya sudu uro simitisa tam jani kakak hai ma tongo obotani kuno kaja suklak ngai moto type C ngai USB ngai obo katam ga samile sim najak na rokun khana ngai mokai charge point charge khaijak nai
maka audio jack Hinkhy Paidi जों मोन tabuk open khainai open wngkha nog nugui mankhana naidi nog nugui mankhana Acer ni Hinkhy tabuk जों mono open khai tongo Hinkhy bwkha bising bising hinkhy ang wanai tongmani mane bwtui kaham no phaino hinui emna kaham no sok paika ani mote hinkhy kaham no makha ang working choli tongo we could not complete the update getting ready to try do not turn off your computer hinkhy mo process paiga thun aboni jagala nongno video phunuknai hinkhe guys naidi o jagao nog nugui mankhana o jagao DDR4 SPR5 model number hinkhe o jagao USB 3.1 mane type C connect khaimano mobile bai color intelligence dual mic hinkhe oro speaker hinkhe not working ni sijak tongo do tak amo simino ani mane speaker purupung no pupung ya swijak tongo speaker not working hini haipono speaker bo connect khayana hini ang khakao hinkhe mo update choli tongo tabuk hinkhe touchpad mo touchpad dogo kaham nahi touchpad norok nugui mankhana touchpad kaham no khai tongo amo haita 100% wngkha tabuk no open wngnai open wngkha Okay guys open wngui thangkha hinkhe tabuk hinkhe sini puila kam hinkhe tamnai naidi chwng computer eko laptop open tongkha Hinkhy Paidi chwng boni ko nainai setting o thangui bini je borok phunukma hai to tongnainai manakhe bwswk GB makha borok chwng nainai system o thanai system o phaikha hinkhy click khaina ebo to click khaikha naidi o jagao borok 8GB RAM hinsao 8GB RAM makha processor Intel R Core i5 no makha hinkhy o jaga generation to swijak storage hinkhy 932GB hinkhy aro bisi graphic dajak tongo 2GB hinkhy o jaga naidi jotono milijak hinkhe battery hinkhe chini percentage bwswk tongkha 2 ghonta 30 minute 58% hinkhy oro chwng check khaikha tabuk hinkhe chini check khaina tamo sound check khaina chwng sound hinkhe sound check khaina bagui ang o jaga ang mouse bai thwngya wngui sound ni khaito borok not working sao hinkhy ang tabuk wifi connect khainai plaswkang iko wifi to connect wngkha tak chwng sound check khainai connect tongkha tak chwng Google o thangnai
Kok borok song sung nahi ne Chừng mathia khorong nahi ne tarmane speaker not working mane speaker not working nang sai mi yakho e speaker bo kaham no ma khable tarmane speaker not working himani speaker not working na okay video ni quality bisa riman itu jare ni na kisa kosong mahi muta